Mun tina supi ulinaw te hozo se na bon cha Kevin ka ngai lut naw le ka za naw chi bai ka hin bol win he e tuni kho phat hin phat chom cha khat Bible chung chang thu a an in ke ho lim deu kanomin e chu chu a hi le thulun tha heng mai mung za khat le som thum le li John 14:26 hechilai Lhagaotheng Jisun Lhagaotheng hungkum ding atep ti chung chang tho ai pha chom chakhat in ke ho lim deu kanomin je chun apat na akona azo nage lunglut ta nanangaya hele ahelewa hele inangai zawa hele phat chum na neu chakhat be inei te diu hi ti chu ta san na len ta nei puma chu chilai Bible chang he kan thlen he in je achun apat na kona azo nage pangham ham din pakai mine yung kiti mo bin he elega simpan hite ahin la pan kamina ahin solding Lungmonsah Lhagaotheng chun imazo se nihil so ke dingo chule naza wa kathu se cheng se hi nagel do sa ding a hi ati he English Bible a chu hi ale Jesus promised the Holy Spirit as a helper or comforter atena atingle Greek word na chu hi ki na hile parakletos Parakletos which means someone who comes alongside to help or advocate atena ilha sam kumle ihat mo kumle ekitu pi dinga mi ki ngai cha hichi ki ngai cha lai ta sumle pa hi hanlang i pi hi zongle ki ngai cha hung subulit pa chu helper kiti hin na comforter kiti he gal sat hon jong alha sama hung hat mo wa me chang ho hung tha sam te nga hele reinforcement akiti zima bangin reinforcement a helper tichu hin zi achu Krista nungzui ta san cha khat hin a zong chu ki thopi de he ki ngai cha cho zi achu che ki thopi de Lha sam lai ta ugal illal lai ta wa ki thopi deu chu koi ham etile heji chu Bible emu ma bangun a helper alol a comforter chu hin he heji achu heji comforter helper athupi dan le heji beya ta san cha khat chu alhin zo loading pa chu hin se do nomon a he ta san cha tam ta hin hichi comforter Lhagaotheng helper kiti pa he thim the ji popin hizi a hin kapunazin ahin la ima kalo thepon hizi achu hiche ka platform neu cha mang cha he ho lim ding ti chu kolungial hin pathirin pha asa ulenal chengin iphat chom pi wa ka la nile thum cha he jong le regular video ho he in a vet jiwa he adang jong yung ki lim lim ji diu hin tin na hon jong komena jong chi
nên xây dựng theo hin iki ho lim na điều topic ho he cái mà hin ni mà dòng okay nan he dòng lệ ta san cha khat cái dòng cái he na za la zo khama experience ho he in sharing dinga he ka ki go zingi ti khat chen sei do hen ten ai lệ tun Lhagaotheng athupi dan he vele hen Pakai Jesu Christa echi leise na ministry hin bol he around 3 years thum ho bang he ama Lhagaotheng a baptize a chan zova pat he seizui ho he to thum thing set pi he ma ho hin ministry hin bol ho mo he ti he Bible theme research akibol na akonin modo thezin amen ten la Bible vin song akimo in ai le cha ka sei nom chu ipiham atile thum sung pi he Pakai Jesu Christa he to sei zui ho he ai ta train hong ki boluwa Pakai Jesu Christan thil ki dang ho athi kai tho ho he hen lang na kong chat mo elbai anna asa hat mo alhasam e pizong le mi he ma dinga bol thelo thil ki dang miracles wa noi le set ki sima pat an khalo itabang thil ho a hen bol ho zo se jong he van no jin jong ki dang asan lo pi asan a hi ala he chi lo pi na akidan na a miracles ho zo se jong chu thum sunga hin Jesu Christa se zui somlani ho jong hin amit ten anamovin anakhang ten anazabin he hizin hin ama ho he ga se dinga chun training hoi ta zo ai ta bin he ala thum zuwin Pakai Jesu Christa echi leisi na konin ama hen wan lam sangin pa kom an zon tan he ai le khai sangin an min my cross a crucify an hitan he ai le hicha Pakai Jesu Christa ahung thi zo bahin vetle ama ho he azam mangam ta bin he ati chu Pakai Jesu Christan seizui hol a akison pi pen le akine pi pen chu ko ham mit mu thei ta hang san pen jong chu ko ham ati le picture he a he ai wangin la Pakai Jesu Christa Getsemani huna lungdong tizal ki chat ta a la jin adin pi ngap chat ta povin adin pi ngam ta povin azam mangam ta bin he ai la Peter hin ham hin na phat chom khat he anadin pi na he a hin la phat chom khanin zowin amazong hetichun Pakai anga konin akicha tizat chi achun azam mangkita na he abanin Jesu Christa akai kinavin ahile indan len ta sunga chun Peter zong hin agazui lut ham kita he hin la hichila zong hin Peter hin anasailep kita na he ai le ma zong bek he kitan ai le chozo si chun ipi evet sa ham atile Pakai Jesu Christa chu athi pi ngap sat tapo win he
aloi dang sinong azam sanun hang san pen pan Jesu Christan akine pipen Peter zingin zong a seile tan he azi chu hinge Jesu Christa loi kahi seizui kahi ti hen lang hile apet pet na chamang chu bolgen theina chu achunga chu pai ding he hezi achu Peter zong chun hechi persecution kiti pa chu aki cha ji achu ma zong chun anaki sel mang tan hi ti chu ai le pakai Jesu Christa titan hat chom khat hi pakai Jesu Christa thi zo hin ama ho he after resurrection and before Pentecost the disciples were hiding in Jerusalem fearing of persecution ati chana ma ho hin Pentecost pakai Jesu Christa het bi a ni apat Pentecost ki ka hen ama ho Jerusalem khopi achun akisel mangam ta bin he aji chu bol gen theina persecution ho ki chat na tiza zai in ama ho chu akisel mangam ta bin he ati chu aile Pentecost ni som nga ni zowa Lhagaotheng ahong chu ahin achungwa Lhagaotheng mei banga hung lenga achung chewa ahong chu wa patna hin ama ho hin kidang tain han sanna tha na hin nei ta ben he ati cha ala he chi tha na a hin nei ni wa pan hin ama ho hin han sanna tha na he a hin nei ta ji un thi ding ki chalowin heti chun Jesu Christa chung chang thu hi han lang samle ta bin gospel thu hi na sakta chun ma ho hen thi pi ngap chat levin thang phong ten proclaim an bol pan ta wen hi ati chu cha pan hin ma ho hi athi dan hi za chom chen Stephen jang sunga martyr ana changtan Paul ho ho sa ho ngai lu ta khat Paul chong hin ho bung mi thing te ana bol khian the na la over hin Stephen jong he ana sepli ta ben a hi banin Peter jong heti chun abung bu in martyr ana changtan he cross a abung bu in ama jong he ani ki khai li in ai tan he atabanga chun Philip jong atabanga chun abung bu hin ama jong he ana khai li ta bin a hi heti chun sejui ho hi thi pain khat cha ana thi ta po bin a hi ivet na helama ho hin ta san naw hello le Lhagaotheng adim phat na wa chu thi ding chu ma ho hin aki cha lobo hetai ti chu mu do the jin au men he ating le mun khat jong hi nga sim ki no hite chi Lhagaotheng epiham a helol Lhagaotheng hi ta san cha khat hin a chu ngaya ham anit se ham
ti chu he do theina dewa chun Bible chang khat ana sim ki te hecha he solin hobung abol gen the hechilaya Stephen na tha hin Samaria khopia ki pana thupa ki sei phung hechilaya he Philip jin Samaria khopi a he lo le Bible in asai ma banga chu bolgen theina polin anei pha na chu ama ho he Samaria khopi a he ngawa che wa he ta ki pa na thu pha ho he anga thang sap lai ta wa he anga thang sap jing lai ta wa he ama ho hin Samaria me te hin ki pa na thu pha he ain sang ta win he ti chu Bible ni mu win he ale chu in Jerusalem sol cha hon Samaria mi hon pathin thu azop ta ve ti za phanun Peter le zon anga sol ta ve ati chu Peter le zon he ga solwa ama ni chun athun sa phal thonin Lhagaotheng ama ni chu athun sa phal thonin Lhagaotheng achan thein dingun ama ho ding chun ataw pi thonin ati chu achu pha na he Lhagaotheng ta san pha na wa pakai Jesu Christa he vanalei sit sim pa pakai hi elo le amang sa hol da he chilei si na hung ta be hi ai lo le van noi le sit ki pana pat an khalo thil kidang ana bol do pa chu ama hi ana asa na kong chat no el bai ho sudam pa chu ama hi Jesu Christa hi chule mithi kai tho pa chu ama hi ti hi ata san wata chu ata san pha no wa he ai wanga ama ho hen akipat khat chu ipi na lai za ham ti he chu akivat khat chu ipi ham atile izi inem itile hechi geja chu alawa khat chabe chunga chulo lai ahin pakai Jesu mina baptize sangmai mai bo a hi ve ati chu ata san pha no wa he ma baptize tuiza baptize sangmai mai bo hina lai wa chu ele hechi a he ma ho he Lhagaotheng achan the hon dinga Peter le John hin taw na he aman pe hon tai ati chu ele taw na he aman pe hon pha na he chuta chun alu chumuwa akhut angap thlonin a hi le Lhagaotheng chang ta ve ati chu akhup angap hona ata san ho chu taw na aman pi on Lhagaotheng Pentecost ni a Lhagaotheng se zui ho chunga hong chu ama hon chini a pathat na gal zo theina han san na ane bang wachun hichini khu a patna zong hin ama ho hin han san na ho he ane the ta ve ti chu ni Bible in e ko mu vin he a hele tuni a hin sei nom pen chu ipi ham iti a hen ta san cha khat hi na wa e ho zong ipu ipa khangwa panin Christian nung zui in a hi vin a hi ai le banin baptize ta san mel chi kila phat hong to ki thonin baptize tuja baptize in a changki ji hi ai le tuja baptize in a chanu hi iki khol diu hi kadijin a hi azi chu Samaria khopi mi te zong chu ivet na hi le ama ho zong hen Jesu hi ka hu hing pul ka leng pa hi a hello le bon mo kidang bol pa athi zong kai tho pa hi ma he ka hin na le kadam na hi athia tho kit pa pakai Jesu Christa pathin chapa chu hi ti ata san wang wa hin Lhagaotheng hi ananei lo lai danawin mudo thejin omin he hezi chun e hon jong
ta san cha khat hi nan baptize changjong leo hen Lhagaotheng hi in nei lo kha deu hi in nei lo kha deu hi tizat ma sing hi hizi chun tu ni khophat hen hichi hi ta san cha ten gil ta igel de poimo ka san hi haptama san jong chilai ka kiloi khom naw mai cha ma jong he chung chang thu he chomlam tan a seitan he che ke man jong kata sata kanat tu a he zi a he hoi ta hang san ta he pu na nei pu ma he so pi ula naw tam ta he cha o den I deu he kamu zi a ka he zi a he kan se hin he zi chun gel dau po hetin gel gil hitin gil tan gelo hite ti chung kitim naw he mehemin Lhagaotheng inei lo te nga hile hin kho ite ki man ji am lungmon na chamna mehem lung sunga hen apeng pon izi to ekika isopi u inaw to ekika zong chamna on thei po na hi ti ka sei do no na hi ama wang Lhagaotheng nei mi khat chun ngai dam zo theina akinejin izi to khil ham izi bol khil ham isopi isangam in sa in hlang isu khil naw ito khil naw he ngai dam zo theina hi kinei thejin hi ain la Lhagaotheng nei lo pin tha na di ta nei lo amin mai maya baptize sang mi ho chun in sa in hlang ta ki to mo na kina akisaw na he cho ho zo se jong hi alungin apuzingin amin theipon adam theipon hisi en lungmon na ki pa na chamna anei thei ji po win he hisi achun tu ni kho a ei hon jong hichi Lungmonsah comforter ai lo la helper hi inei diu hi apoi mo the jing na hi Peter ho jong Lungmonsah Lungmonsah ai lo le comforter ai lo le helper anei ma sangun Lhagaotheng akisan ma sangun pakai Jesu Christa jong athi pi ngap chat povin eden get simani hona azam sanun lungmon nei povin hansan na kitsa nei anei lo ji o hi ambanin akison pi pen akinet pi pen Peterin jong a seilep tho ta na hi aji chu man jong Lhagaotheng anei lo la yo hi ti hi mu do thizin au min hi hezi achu e hon jong tu ni kho a ta san cha khat hi na ba gal zona inei the na diwa chu nun le khanin thengoi tin chon khanin khan ho nun kho tho them le jong le hen he chi Lhagaotheng chu inei lo wa hele e ho jong pakai Jesu Christa chu ithi pi ngap cha lo diu seizui ho banga chu izam san diu a hi ti hi kichat ta hi heze achun hechi apoi mo ma jing na hi ahin la chubanin vekit le hen pakai Jesu Christa athin apat Lhagaotheng akisan ka alo hen ama ho he persecution bolgen theina akicha je un akisel mangle un hi ahin la kicha sa ging sa san ama ho he pakai Jesu Christa leya analen la za ana thupi ho chu ahin gel do tawin indan khan hen ong ki khom tawit a hi ahile ahong ki khop theinaw pa chu peham atile ma ho hen pakai Jesu Christa ata asan chu ata asan ji wa chu pakai Jesu Christa thizong le aman anase hi hen bolte te ding hi ti hi ta san ani chu ani ji wa chu ni som nga ni zo pha na chu azo nge ataw wa hete achu
lung khat le thakhat ta san se chu ki loi khom wa taw na aman wa hele azona ata san bang wa chu Lhagaotheng chung chang hi ta pa chu na ahin la ta san keu se hin me hi akicham kimpoi ti jong su imovin he azi chu comforter Lhagaotheng hi aum lova hele ta san keu se chun mihim ta sa keu se chun ei pui gal kai but po ve ti jong chu imudo win hi azi chu Lhagaotheng achan ma sang ma chun kitchat tain ma ho he amowin thu gan theina jong aki chawin hi he chi pa keu chun ei pui hung but po ve ti mu do thejin omin he azi Lhagaotheng hung da hen lang hele ki tho pi da hen lang hele ma han hoi lang ai pi pathin thu se ngap cha deu ham ti jong chu mu do thejin omin he eze en tu lai tam ta he ta san cha tam ta he mi nu mi pa nunga gul hang ho kanam mi te ho gel lew hen Lhagaotheng nei lo ama wang pakai he ka pathin a hi thizong leng ka thok ding hi pakai Jesu Christa banga ti ta san nei hi mi itamovin he itam tho ve ama wang igal inalel khajita bit hi hezi achu inung chon ko mo an umji tan he hezi achu seizui hopanga e ho jong e han san thewa ama ho thiza chom choma pakai mina athi ngap chat bangowa chu e ho jong e thi ngap chat diu ita san he thi pi ngap chat theina diwa chu e hon jong he chi Lhagaotheng chu apoi mo e ti chu hin sei do he a hen nai lang khan ei ho chu tu hin midangin seizui ho banga chun ei that ei man po vinte ahin la thi chan ge ja pan ila diu ti pa chu ei ho din mun ta po a chu ivet na hele pi ham atile na supi na sangam na insan in hlang to naga akicham ding jong chu na ji thep mo na kha naga angai dam ding na u anaw na u nanaw na supi na sangam na galmi naga angai dam ding pa chu ha sa na sa chu ele chi ha sa na sa pa chu nangap chat lel pa chu na bol do theina dinga chu nangai dam zo theina dinga chu si comforter Lhagaotheng chu angai je ti he chu hezi achun hechi comforter Lhagaotheng apui mo dan le aman lu tan chu phat chom chakhat heng kheu le mo hintin phat dang dang tinga a jong le seizui ho jong chu iti na thi wa ham a thi dan ho zo sen detaila he nom wa hele elole neu dang dang ho he dau su ne wa hele heng ke ho lim ji deu hong ki dei sa wen epi he jong le tu ni adingin phat chom chakhat le ke ho lim na new nawa hin zona khat na nei taw tin zona devin keima talung ka te ka ki pa vi paka phat chom chakhat na thu le na la apaka kong khitil khu to na wa hin nangman cheng khat cheng ni pakai kadiwa phachum ka sei da wa hele lusi te nangman neimal sompi wen kalung sumuwa muchi ba hin tu de lam ni khat ni ngele chimu chi nangman galupi ta nen so ai che ga chun miten oi wana hin nei ki thein dingin lung sinen ka pathe nangman achom chat gong ke hulim na wen pathe ne hin bu pi un tin engai lo pakai jisu na mina ka ta he